Dijete diktira. Znaš da te baš ne smiješ na ove parole iza. Dosta najviše zbog djeteta, ja... Sve znam. Da stavim slike djece na Facebook. Slažem s tobom, isti sam takav. Kada su mi sjeli opili u tablu, kaže čovjek ne radi nam aparat. Ne radi nam aparat, dođu pijet. Udar, neće snimiti. Neka sada vidio sam i neki da nešto je bolesno. Šta radi ostali? Razumiješ koliki broj? Samo 15 odlučuje to, nigdje neće to ostati.